Om Swastiastu. Idedane sareng sami, bustikanyane para yoane pamilet lomba sane tresna sihin titiang. Sedurung ngelantur matur, ten lali titiang, ngaturang puja pengastuti angayu bagya, majeng reng ide sangyang parama kawi. Seantukan melarapan asung kertewaran nugrahan ide, preside titiang, mesadu ajeng ringgalahi becik puniki, ngemiletin lomba pidarte basa Bali, warsane mangkin. Mungguing murdan pidarte sanikatur inggih punika wagad ngamargiang guna widya akasa cara. Idedane sane kusumayang titiang. Nitenin kuentenan jagat kadimangkin. Utamanyane ring Bali, pinaka destinasi wisata, mangkin metiosan pisan kuentenan nyani. Dukerien, akeh para jana dura Bali, rauh ke Bali, melila cita, mececingak, ngaksinin keasrian Pulau Bali, sane sampun keloktah, pinaka Pulau Seni Budaya, Pulau Kahyangan, Pulau Seribu Pura, Pulau Sorga, napi malih mangkin ring Bali sampun wenten Taman Bumi, sane sampun keloktah kedua negara. Mendapat pengakuan dari UNESCO. Keasrian puniki nenten presida kekaryanin oleh Imanusa. Mangkin idedani, kerasayang gumi matingkep langit peteng. Sepi tanpa mata nai, sungsut ring manah kicalan pengupa jiwa. Kamu mai pesliwer sampun nenten wenten malih. Hotel villa ten meaji. Para sisya nenten presida metemu sareng sewitra. Suaran kulkul, kidung, napi malih tabuh lelambatan ten kerasayang. COVID-19 madeg nato ring jagate. Parilaksanan ni manusane kadi geding Baline. Kepe. Kini pelih, keto pelih. Antuk punika idedani, ringgalahe puniki, malih titiang nangiang atur, maka jatuh ring sejroning midap-dapit jagat druwe, inggih punika. Napi sane patut kekaryane niraga sareng sami, swadharma niraga para yoane Bali, mangde nenten rerat kekaonang oleh COVID-19. Idedane sane wangyang titiang. Mangkin rikala iraga sareng sami ngarepin abjagat sane kebaos. New normal di masa pandemi COVID-19 sampun mejanten. Mangde kenak lan rahayung rahina siaga ngemargiang protokol kesehatan. Tur mangde samian presida memargi antar mewawah ngirangin melelungan patut nincapang kewagedan iraga ring guna widya akasa cara. Ring sejroning punika janten pacang akeh kani iyo sane nenten becik mantuk ring kewentenan para yoane Baline. Ring sejroning ngemargiang kuwagedan puniki mangde nenten wenten malih para yoane sane lempas saking tate titi ring wewidangan punika. Utamanyane nenten lempas saking tetuak megama Hindu. Mawinan nenten presida nginutin ketatuaning sastra agama. Yening nenten geles piko pada punika ketepasin, ajareh manah titiang, pacang mewastu sayan ret, kehanan para yoane, ring sejroning ngemargiang guna widya akasa cara. Mangkin kahuripan para yoane Baline ketah ngumandelang suagina ngerereh pengupa jiwa
ring media elektronik. Napi malih majeng ring sisya sami ngemargiang pembelajaran online utawi ketah kebaos belajar dari rumah. Ring media puniki akeh kekeniang situs-situs sanetan manut ring budaya irage minekadi game online, pornografi, sara, gatre sane durung janten kuwentenan nyani miwah sane tiosan. Irage patut mengayu bagya majeng reng ide sang yang widiwasa. Sareng sami patut rumah sebagya menados para Yowana Bali sampun embas ring zaman teknologi canggih. Bilih-bilih napi sane kekayunang dangan antu kepolehang. Mawinan punika idedani titiang nunas pikayunan para Yowana Bali mangda setinut ring budaya iragene. Sani mangkin ngiring baosang sapunapi swadharma niraga para Yowana Bali nelebang tor nyelehen sane patot kewikanen reng sejroning ngemargiang gunawida aka secara punika. Presida metu para jana sane wekan tur wicaksana mabudi pekerti tur nincapang pangweruh kapungkor wekas. Kemana antuk titiang? Nenten wenten pemargi tiosan sane patut ketitenin. Sejabe iraga mewali kejati angge druweni. Mebalik sumpah ring manah soang-soang mikukuhen tur nelebang ajahan agama Hindune. Ngiring seyaga ngemargiang dasar-dasar kehuripan inggih punika asiki mikukuhen tur ngerajegang sang hyang agama saha ngelimbakang tata prawertining megama Hindu. Puniki manut ring ketujon agama Hindune, manut ring sastra sarasa muscaya. Moksartam jagadita yaca iti dharma. Keping kalih ngerajegang tata sukertining jagat saha pawonganieu sekala miwah niskala. Punika mepi teges mangda irage sarang sami patut memiara tata sukerta manut ring loka dresta, kuno dresta, miwah sastra dresta. Keping 3 raris, nincapang pengweruh miwah kasusilan maka piranti ngerajegang jagat Bali druene taler anggen bekel ngeruruh pengupa jiwa. Idedani para Yowana Bali ni sane dahat asihin titiang. Duaning iraga kaum terpelajar pinake kerama seketuruna-turunine patut tatas ring daging awik-awik seketurunine. Nginggilang pesukan dukan manut ring gending bungan sandate kebaosang. Para truna-truni mangda saling asah asih aso menyama beraya pekukuhin rahayu kepanggih. Mangda presida iraga saling asah asih asuh pekedek pekenyung segilik seguluk selunglung sebayan take paras paros sarpenaya. Ngiring becikang ruruh suwitra sampunang pisan masuwitra saking anak seni kecanduan obat-obat terlarang sekadi ganja, heroin, miwah sane lianat. Sejabe punika swadharma druweni dados Yowana mangda jemet melajahang raga manut ring kecapang sloka taki-taki ning sewa ke Gunawidya asing gawe pageh-pagehan. Ngiring ngawit Yowana maut sehe ngeruruh kewikanan. Seluer pituduh sang meraga dar acarya patut laksana yang tur telebang. Duaning
masa muda, masa belajar. Yeneng punika ketitanen sareng sami sinanggah pacang dados generasi sana wikan tur wicaksana. Akeh anak wikan ring jagate, nanging sana wicaksana kantun kirang pisan. Yeneng wikan mawawah wicaksana, pacang metu wibawa mawinan idedane pacang sida, ing arso song tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Ring ajeng pinake tetuladan, ring tengah sareng mekarya, ring ungkur ngicenen motivasi, mangdesida moleh gawe, ngulati masyarakat adil dan makmur, moksartam jagadita, yaca iting dharma. Idedane semeton sami sane banget kusumayang titiang. Sane mangkin jagi aturang titiang pupulan pidarte inggih punika. Suwedarman iraga menanos yuwana Bali patut waget ring ngemargiang guna widya akasa cara inggih punika. Kepertama, iraga patut membalik sumpah ring manah soang-soang bikuku hentur ngerajegang seajahan agama Hindune antuk dasar-dasar kehurepan. Keping kalih, iraga pariyuwana Bali rumasuk kaum terpelajar pinake krama seketruna-trunine patut tatas ring daging awik-awik seketrunine. Nelebang tur nyelehin sani patut kewikanin. Kepinguntat raris, mangda jemet melajahang raga, manut ring kecapang sloka, taki-taki ning sewaka guna widya asing gawe pageh-pagehen. Ngiring, ngawit yuwana maut saha ngeruruh kewikanan. Kadiasa punika presida titiang matur ringgal hibecik puniki, mogi wenten pikenoh ipun. Maka wusenane ngatur, puputang titiang antuk parama santi. Om santi 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 om.